Nongeye kubasuhuza nanone abadukurikira ku murongo wacu wa Professor Muhigi Entertainment. Aka ni ka kanya rero keza ya saha y'uburyohe, aho tubatuza aheza kandi hadahenze, tubereka inzu n'ibibanza bya make kandi biri heza mu karere ka Bugesera mu murenge wa Mayange. Aha rero ni mu karere ka Bugesera nk'uko maze kubivuga, umurenge wa Mayange, akagari ka Gakamba, umudugudu ka Mugenzi, aho ngiye kubereka inzu nziza iri ku muhanda kandi idahenze. Ahangaha turacyari muri ya Bugesera yacu y'ubudasa, mu murenge wa Mayange mu kagari ka Gakamba. Iyi nzu ni inzu ntoya ariko iri mu kibanza kinini kiri hagati y'imihanda ibiri. Umuhanda nguyu wo hepfo urabona ko ari umuhanda ukomeza, iri kumwe n'izindi nzu z'insirimu. Murabibona ko ari ahantu hatuwe, hari amazi n'amashanyarazi. Si inzu iri yonyine rwose, ni inzu imeze neza, amashanyarazi arahari, amazi arahari. Inzu iri ku mihanda ibiri, inzu rwose iri ku muhanda, iri ahantu heza ku buryo bushoboka. Iyi nzu iri hafi y'isantere y'ubucuruzi iri ruguru gatoya. Iyi nzu rero iri mu kibanza kinini, reka tukigeremo turebe neza uburyo ikibanza kingana. Ikibanza kinini rwose murahabona, reka tugere mu gikari turebe niho hari ubuso bunini cyane. Mu gikari hano iki kibanza kirimo ibigori. Uhereye hano ukagenda ukagera hirya hariya mu nguni kuri iriya nzu hirya, ukazamuka ukajya kuri ya nguni ya ruguru, iriya miyenzi ya ruguru, kongera ukagaruka ukagera aho inzu igarukiye. Iki kibanza kiri mu gikari ubwacyo, inzu yo itarimo, kingana na 20/15. Hanyuma ukongeraho inzu na ka kantu k'ingwa kari impande y'inzu kugera ku muhanda hahandi twahereye. Iki kibanza rero hamwe n'inzu byose hamwe birashaka miliyoni 4 n'igice. Miliyoni 4 n'igice rwose ni amafaranga atari menshi ukegukana inzu n'ikibanza.